مادرم در شهر با من زندگانی می کند. زندگی بر من جفا، او مهربانی می کند. با هوای تازه ده بس که عادت کرده است. زندگی در شهر بر مادر گرانی می کند. چون نشیند یا بخیزد هر نفس یادی دیگر از پدر و از روزگاری پادبانی می کند. بس که جمع آورده گلبرگ و گیاه از پشتها، کلبه او بوی زرک و زعفرانی می کند. می شود دلتنگ گاه اندرین شهر عظیم، غصه بر دل خنده بر لب شعرخوانی می کند. وقتی طفلی پاسبانم بود شبها تا سحر، بین که اکنون هم مرا او پاسبانی می کند. شهر خوب است و شرایط خوب، اما مادرم گریه ها با یاد کوهستان نهانی می کند. مادر قشلاقی من اندرین شهر عظیم، زندگانی نه همانا قهرمانی می کند. تا رسم بر جمع امید دلی سرگشتم، تا رسم بر جمع امید دلی سرگشتم. از خدا بر من دعای سبز جانی می کند. از خدا بر من دعای سبز جانی می کند. салом бинандагони азиз, як лаҳза таваҷҷӯҳ намоед. маркази хират ба истиқболи рӯзи модарон озмуни модархониро дар ду бахш назм ва наср эълон менамояд. шумо агар дар бораи модар дар жанрҳои гуногуни шеърӣ чизе аз бар намудаед, пас дар назди дурбини телефон ё камераи худ онро сабт намуда ба ин суроға ирсол намоед. ё агар қиссаву ҳикояи ҷолибу шуниданиро дар бораи модар медонед, пас дар озмун иштирок намоед. фаромӯш накунед ки аъзои ҳакамон тарзи хондан ва нақл кардан ва мазмуну муҳтаворо ба инобат мегиранд. илова бар ин, навори шуморо мо дар канали худ, яъне канали хират дар ютуб мегузорему. ҳар видеое ки бинанда ва лайки бештар гирад, ба он иштирокчӣ баҳои баланд насиб мегардад. ҷамъбасти озмун санаи 8 март соли 2022. ғолибонро мукофотҳои пулӣ интизор аст. ҷойи аввал дар бахши назм 500 сомонӣ, ҷойи аввал дар бахши наср 500 сомонӣ, ҷойи дуввум дар бахши назм 300 сомонӣ, ҷойи дуввум дар бахши наср низ 300 сомонӣ, ҷойи севум дар бахши назм 200 сомонӣ ва ҷойи севум дар бахши наср 200 сомонӣ. мо интизори шеърҳои зебои шумо то санаи 8 марти соли 2022 ҳастем ва мӯътақид ҳастем ки шумо ғолиб мебароед. моро ҳамроҳ бошед.